ليه تماشاوان هێژا ئەمین عیسا ئەمین کو پشتی 27 ڕۆژان تەرمێوی بۆ ماڵباتاوی هاتیە ڕادەستکردن لەسەر لاشێوی ئیشکەنجەی مەزن هاتنەکردن ئەڤەک د راپۆرا بزیشکی دژی هاتیە پشتڕاستکردن بێگومان ئەبێ vêyekê ev bûyer di sosyal medyada dengê gelek mezin da dilgiraniye gelek mezin li gel raya giştiya Kurdî bi taybetiya Rojavayê Kurdistanê peyda bû piştî 27 rojan ji îşkenceyan Emîn İsa Emîn ku temenê 32 salî jiyana xwe ji dest daye li ser laşêwî cûreyên îşkenceyan ku hatine kirin bêguman ev yek jî dilgiraniyê peyda dike egera vêyekê çi bûye ku ew qas îşkence li Emîn İsa Emîn hatiye kirin ku bavê du zarokan jî bûye wêneyên Emîn İsa Emîn di sosyal medyada bi awayekî gelekî berfere ji duhî ve hatine belavkirin gengeşeyên axaftinên gelek berferehet vê derbarê de têne kirin heta niha jî ji alî asayîşa PYD ve nehatiye ragihandin egera girtina wî her wiha sedemîn kuştina wî çi bûne ji ber çi ev îşkence û teade li vî gencê Kurd hatine kirin ku ev yek dilgiraniyekî gelekî mezin wekî min diyarkirî di raya giştiya Kurdî de peyda kiriye bi taybetî jî raya giştiya Rojavayê Kurdistanê. Temaşevanên hêja li ser vê bûyerê em dê li gel pismamê Emîn İsa Emîn hejar Emîn biaqefin niha hevkarê min hewl didin ku pêwendiyê li gel hejar Emîn deynin ku pirsgirêkekê teknîkî niha di danûstandinên de heye em dê nûçeyên xwe berdewam bikin gava ku ew pirsgirêka teknîkê hate çareserkirin vê mijara diltezîn em dê bigirine desta niha mêvanê min hejar Emîn pismamê Emîn İsa Emîn ku dibin îşkenceyê de jiyana xwe ji dest dayî ji dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê li gel min e dembaşkekê hejar kek hejar destpêkê de dixwazim bizanibim destpêkê de dixwazim bizanibim egera girtina pismamê te Emîn İsa Emîn çi bû egera girtina wî çi bû ez spasiya we dikim spasiya Karmendê Kurdistan 24 dikim rastî mamoste me xweşikê min du mewduع geriyan ji 22 meha pênca dê 2021 de saet 4 esr dê me xweşik bera du mewduع da dewriya asayîşê xwe hat ewra kir ji malê piştî wê ew gotin ew metlûbê niyaba eskerî ye em bi serê xwe çûn niyaba eskerî gonel cemeyê me bera du mewduع da me got şexsekî medenî niyaba eskerî çi dike rastî me carî berdewam ku çûnê xwe niyaba eskerî nexlek di doz sêdeh gotin ne cemeyê me xwest em nas bikin em mutabaa wed ilaqê xwe bikin me got em nas dikin hezar sedîl cemweyê em çawa mutabaa wed bikin gon herin lijna mutabaa lijna mutabaa me wed em mutabaa kir em çûn li cem eşxasî em binav nakin lê gomê lî kar bin bore rok di doz sê gotin xsurî efû bikin mewduع tekettum ekser heye em nikarin bêtirî wa alî kar bin bore li cemeyê metlûbê niyaba eskeriyê û hew em karin vê heş werbêjin cadî seriya dost û hevalê xwe me xwest nas bikin bêj bo çi hatiye rahiştin got ew şahid e gotina a niyaba eskerî nû ew şahid e me wî xwestî ji bo şehadetê ev şehadeta han wê bêjin meselen dostî wî hene bi îdara zatî re kar dikin mansibê xwe istihlal kirine em masib hatiye istihlal kirin dibêjin îro ro ka ev camîrana pere girtinê ya na wan gotin hûn bixwazin biefêdin girtî ya na dostekî wan hebû bi wan re medeniyê navî Emîn İsa Emîn e ew ê bêje eya na yanî kurê me hatiye rahiştin bez ji bo şehadetê û rastî we netaice şehadetê dît sûretgihan we
وسرا قادين يكشي بلا بون لتشتي ام بي قلقي عاد زبون شما لو كيما لفي درجي اشكنجه بو سبب شيء يعني سدم شيء انه لو كما بفي طريقه لا انساني باف طريقه او وحشي كهاتي اشكنجه كرين الناس بكن بكا يعني ام خوشنا كش بلاتي ما كشتي خوش ناس دكه ابس المدنيه او بخو ناس المدنيه وناس دكن انه كاري ويتشيه هذا ما مديد بطريقه هان بيجن لا انساني تمام هاتي اشكنجه كرين وببي طريقه هاتي كشتن ودبنت عزيب اذا ما مستشبههم خشكت عزربن اللي قال لك هنجي امكيان قياداتي وان مجوان قد كل ما نساغه نخشيات دل بيريه مع نبيتي كوتن تدلي بالصمام التاجي وغداويني ادرقي ما نخورته تمام نزين بويه درمان جيرا جمل درمان جيرا سكر وجانا كيف نلو تعدلي بكرن جاميري وان هنا ام بفير ناكن وان ما استقبال كير كوت درمان بيلن ام درمان بكي وان بصوص بكي وان بورينا الناس لكن درمان قيادتك يا بس الناس كن بدل كرتن اب قياداتي ايه ام ناخذ بنافكن بدرمان اشتسي ما كرتن ليه الناس لكن يا نا شفر بشتي نما برسفدان ونما مرأة خبيث وحتى دما تشونا جموانجي نما ما استقبال كرت فراستي دفرد مالبات كتا تغرقك بنما ناس كن بكاتشي هي حتى دما آداوي دو يعلمي بكرن كوتن لو كيوا جيانا خوش دستا شاوا قد بنت عزيبه ده طبعا شبو انت سورده بيجي كوري ماشي نخوشخانه آل اشكري هات نخوشخانه جيب الان اجتماعي آل حسكي يعني كوري ما وضعي بخربطي النائي دو تكي هجار من دخوست از بزانبم گلو آگاهداری دانوه یانجی در راپورا دکتر ده دیار دبه پسمامیت امین عیسی امین کنگی جیانا خوش دستایه او یک در راپورا دکتری ده دیار دبه کنگی دبن تعذیبی دبن اشکنجه ده جیانا خوش دستایه بله راستی نخواست ام بکمالبات ام لجناکی چیکن بری ام خسته درخن جنا خوشخانه دکتور خانه دادست يعني ما تخواستي خواست ما جو اترابورا وام ناخواستن امي لجناكي كوميتاكي تشيكن بخوا سر بخوا تايبت دايما امي تختوري خوبينن اما تواصل تختوري خوي اي باجير قشتي كرن نهاتن تختوري اي هات اي او فحص كر اي قوت نافي ميجي نبيجن تمام جو قرآمي و افسي تشارو جيوي هاتيه كشتن که هجار هر وها از دخوازم وی که بزانم ابنها دی سوسیال مدیا ده تی گوتن کو امین رحمتی دی پاروکرنه خوی سوسیال مدیا ده روشا خدمت گزاریه یا لروجاوای کردستانی رخنه کریه گلوش بر وی که براستی هاتیه گرتن کو روشا خدمت گزاریه روشا آبوری لروجاوای کردستانی نباشه و اویجی اویک رخنه کریه گلوش بر وی که براستی هاتا گرتن راست ما مستتشتي وهنا تمام جبر امين جوانكي بير بجرأت بو بير بجگر بو تمام تشتي ايق الدلي ويدا سرسري زماني ويبو وشيشتي نترسيا وام كمال بات راستي ام جبيتشي ترسيان دما وقتا ما ناسكر او برنشاهد جبر ام خشك هاتن تاكيد كرين جمال باتي اول خاصي هاتنا قرتن لجمني ابا عسكري انه موضوعي لو كلمه قلقي بسيطه اللي قال لك هذول مو دوستي مجي كوتن بوستاتي وي سر فيسبوك قلقي قرانا ما قلت شاندنا وان شكري مره نجبو بوستات هاي راستي ليه ام خوشيك اكيد جمال باطا انه اف الكوري ماتش ويجبو موضوع شهادتي روك ددو وبرسنا جيبكن تحقيق ويخلص به ويبشي المالي ما مراجعه وان قال لك نقلاك قلت تحقيق خلص به بسوز امي بريك المالي وراستي ما مستا او ريكر المالي بس جنازات بورينن كوري ما ايرورو اشكنجيه هاتا كشتن باش كي هجار غاباكو كي هجار غاباكو غهاندن تسليمي وكرن اصا ايشا بيادا
جوره گوتن گوت بن işkence de hati kuştin ve jwan pirsi gelo çima işkence li hatiye kirin kesin go ev işkence kirine kine bersiva va pirsandan asayişa feyede. هموش تشتنها حتى منع جماعي تقدروا قيمة شيء نكرنا تصريح در نكتية نج أسايش نج إدارة ذاتي كشتي راستينها حتى انها كسكي تشتك نكرية كشتك نقوتية شما لفي درجة رحي في مرو في أرزانة شما لفي درجة إنسان بتايبات الجنة أرزانة كشتنا مروبكي وقت نتشتكية يعني إيرو رو إدارة ذاتي لسر بريارني وقوانين رابونا كاف شيء دولتها آبي قوانين إخوة احترامناك شخصك مدني اللي يابا عسكري هاتيش كنجكرين هاتيه كشتن ككي هجار هروها بمخابني و از وی کی دبیجم نها گلک وینی امین کود سوسیال مدیا ده هاتی بلاف کرن هنه ایکو بو کردستان 24 هاتنه شیاندن هنه yani mirov nikarê wan wêneyan temaşe bike ku işkenceyên ew qasî giran li emîn hatine kirin. Wekî malbat yani pêngava we wê çi bê hemberî vê kiryara ku asayişa peyê dekirî. نها divê demê de em kemalbat eza ceme heye sê roj li gundê Bîrikê ê girêdayî bajarê Dirbêsiyê em bi wajbê mêvanê xwe radibin niha rastî em bendî fê sê rojê eza giderbas be mezinê me hene mezinê eşîra me hene wê rûnê wê ew ê biryarê bidin lê niha ji do de ez bi serbixwe kar dikim û dostê û hevalê min jî mirene hevalê me rakandê merene vî îro em banga xwe bigihînin Umma Mutehîda em banga xwe bigihînin Mehkema Duwelî em banga xwe bigihînin Antonio Guterres bi şexsê xwe gê melefê Kur'anê min bigê ser masawî lê cardî jî banga min ji rêxistê êna terorîstî giştîre ye banga min ji rêxistê civaka sivîl giştîre ye em bihêvînek wek karagandin wek kenala we em bihêvînek em îro ro tişkî bikin ji Kur'anê min. Kekê hejar min ji te re diyar kir ku di sosyal medyada dilgiraniya gelekî mezin li ba raya giştiya Kurd peyda bûye li Ewropa bi taybetî Kurdêmê Rojavayê Kurdistanê lê Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê piştî nûçeya Kurdistan 24 derbas bûyî ew wêne hatine nîşandan gelek peywendî bi Kurdistan 24 ra hate kirin tê gotin bê çawa dikarê îşkenceyên wisa li emîn bê hatibine kirin xelkê ku li wê derê têne teziya we jî serxweşiya we jî nêzîka hiyawa hesta wal hemberî vê kuştinê çiye gotbin wê tezîba nemirovane de hatiye kirin. Ez ê ji te re bi Kurd kurmancî bêjim wek çawa tê gotin kî tê ceme niha di halak sedmê de yê dibêjin ev çi kiriye ev mirovê han heta bi vê derece han a mezin eşkence bûye rastî giş bi xwe mane'a cemayî û ka ev çi ye çi kiriye yani çi hed heye derbas kiriye ki heta bi vê terîqa han hatiye eşkence kirin yani berê demekê kin mişter got em werayê Daeş wane di hebsê de ne tamam li hesekê ne kes nikare gotinekê wan miştexile ka Kur'anê min çi kir bû heta bi vê terîqa han eşkence bûye û tezîb bûye û dibin tezîbê de hatiye kuştin rastî em bi xwe mane'a cemayî em ben dîwanên îro ro ew tesrîhekê bidin îro ro ew biştexilin tamam ber dilê me xweş bikin bêjin hal mesele waye heta mewduê bêjin inû غلط vê terîqê tê kuştin Kekê hejar belê kekê hejar pirsek ji me tê kirin yani bêguman wê pirsê jê ez dixwazim arasteyî te bikim niha diyaloga Kurdî Kurdî gol Rojavayê Kurdistanê tê meşandin heye gelo partiyên Kurdî aliyên siyasiyên Kurdî di vê babetê de helwesteka wan çê bûye vê pirsê çawa dinirxînin gelo ji malbata we re diyarkirine ev yek rastî niha partiyê menî ê encûmenê taybet jî ew jî tên ezayê tamam ew jî dixwazin îro çikî nas bikin ew jî mane'a cemayî bêka çima wa bûye emî xweş nas dikin bê emîn endamê partî bû Partî Demokrat Kurdistan Sûriya bû a komîta fir'î bû lê rastî em nas nakin bê yani heta niha partiyê me wê tesrîhekê bidin yan na
يا انجمنا ما وتصريح كده يانا وتشكي ديجي قام قالات ديالوجا كردي بكن راسي ما مست ديالوجا كردي بالطريقه بالجار يعني يعني اف كردي ما مواكر جي تمام ناكا شو ديالوجا كردي نها شو بكاري بشروج بكن تقرا موضوع ديالوجا كردي كر تمام بقى من ايرو كاك مظلوم خريا ازبيجم كاك مظلوم تشتي نها ايرو روتي بكي تمام دوتي تو هوالي تخرا بكن تمام ايرو رو ولا دوا افاد به ايرو رو ديالوجا كردي نوا بيش كذا نوا وقت كذا بله گلک سپاسیاتت کم که هجار امین بسمام امین عیسی امین کو هاتی کشت